be Salfakir be bom be kontal. Number one, I will take a strategist to you there. Strategies need to use there. One of the strategy or use you. Tato you konti kogana na. AUTT you the gan nuera ko enemy kume kenuari. Kama enemy kume kenuari, then be enemy nike be ke use. Ko ya bilongo ba betray ken. Ko de betray ga jani ken. Lakini ade betray ga nuera. Kay ga nuera de ken yes. So nyen use na ga nuera. Aodi bike ben baga nuera bana ken. So no more a strategical ma very strong. Ma ya long a jango be kon weekend tin. Kwe kon destroy ke pick me no. Odi ye long o I beloy nuera be shoes der nuera. Ye shoes der anatua. So ye kon da na der. An kelo a kelin ja kume jino Sudan babuam. Amira ude aone. Ye shubante di ka social media nyo. One of the strategy me use ne dial to kon ti kwa advocacy kwa lele ken ka social media ye bin yake leldi yaka kwengwa ken moker wal gwa kelo kala yaka mu ke ragamni la de ngu ngu on ken it lar ken meko kodi luome kanga je o mo e wala rene betika nuore to biga ken rodien betika nuore to balo kenene so a strategy madongano yore furwe anene kelka strategy ni odi bana baka kwany ande iti tin kan ne lar kan me baka luas baka kwono kalas bi kulate nuori to konto bi lojen je bi nuori kula ga kam ni kiet so we are magora babalare one of the strategy kelka strategy to yoske kume konto di yende na yenite ato I strategy di lade min ya mone ngan ya le tramalenya right tela ramalenya tira la malenke e gondi na gato tira la malenke mama yom di ne dial la wangwe kai ke piglo ngade mabe ka koran kon dial odi ne men dundan tira la malerje ko banga ba jo shukran en wari tila shukran magor ke ko lar ke ko dor so ye ne diati lo yun jia Baba Johnny ene yangan yale na itikon ya shona ya ka kwenga kan ya nga janga ni datu o larke ka wini yejen kama larke kama yo bi na be ne bana ba Johnny no so nga ye a kelka strategy ni please she mari a kelka strategy ni mangash keno mo awale le kene na binori ga kam ni kien one of the strategy don't buy their cheap strategy you eling and do dia no more you're a queen learner. You're a queen ladder. You're a queen ladder. According to the Daffin, you know, can drop the land a boom of banner on our roll. Boom dan, engine weapon dan. Madan, engine mash dan. O banner dan mar engine my dan. It may yan and then rodan maritidi. May an lariane long. So ayabi ba mercy mari ke strategy ni nente baba goro ba kon bada ken akoni aba bada vin mi dongo one kume mo bumo pe bumo tinani pe bumo tinjen foina kume ni bume gwa jasa Bume ke jasi beke bentiu. E jasi beke bentiu o wa ko ani bume je. Wane me nyene ngode mo jasi we mo ngure ko. So I marien kene ne te ko ke jasi ke ngode sin. Mo ngode tino ai bine do ba ka mo ke kwa ko ngor ke kene marien ngode sin. So strategy bana yo lani ne te di one. Ya wedi we do the thing that with a different strategy. Yane ngasha okuma jinu Sudan bume ka Dubai.
Yana ngash kuma Jinubu Sudan bume nika bume ka Uganda. Yana ngash bume ka RSF. And what to me yana ngash odi an kuma Jinubu Sudan bume guama yono. Number one duom numili baneta de gwish. Ko duom numili maya ga antidi. May duom numili aga. Ninda nyong dina wandi nandi de te made role lore jube. May duom numili ga. Ko duom numili eja la kwa le reb na ngu. Eja la kwa reb na may. Me kwa Uganda kunyin kele nonga nyo. So ma duom numili maya na tade yana gwish tadi. Ay, de te made rode realaka. De te made tuo. So ye ne to ne ti tie kempe mo ai gwe yempe o ndom nimili mo atade agweshke dom nimili agweshke tade ko baden kwil dial ti lef ka kon hawe baneke dial en kwel mo en kwel ti kan ndom nimili mo en kwel kan kwil en kwel mo gor ba deal ko mo aw deal bete mo bi joy ko kon enyo mar nyanyo benduo bentio en just bentio Gora batade ba nyo gwe. Kayan gad bentio titika bentiu. Kone me yana weba tuotin yana elu. So just point there. Gora gwe kayan gad bentio. Minya moone. Te kon dial te tuare bentio. Te gad bentio kalera rodien. Yi daman ben koyana be kabi kwe widan. Wane ke kwe na Jordan. Bale gwish no, mobikon nang niya mongu. So mi tu kon ete di ejas. Koko ke ejas e yu just bi wo bin ngure ejas lunye. So yet God bin tiyo en jas. Gwe yatade. Biata jasa, biya gwish. Mindongone, gure betike ligne mo ba kwany. Ligne mo, ba waka Dubai. Beroda wo shorrei Dubai ko kume dide teke Dubai yo di alar ke Dubai money laundry Jinubu Sudan keliu corruption keliu laf ke Dubai so betike timo lenye magore ba kwan bu gwi ne Dubai jen find the area la kadi bane shoes rider mo bane shubka king bane shubka king mo bane shubka business people bane better no business people te ba ko no link Dubai ken te bane roye ke bane ke John Jas me jene ne wiande bane nyoso wiande in Jas Jinubu Sudan betin Mwana ke nyoso njaf Jinubu Sudan me be kako ai betika promise ni te bane le rodan konte di Jas dung Jas bentio dung ya gante di ai de te de contract ni de sign ke la kone ken de contract sign kama lera kane na ko de timai joy de kon mu ka kwa de kon mu ka ngwani. So we are now one of the strongholds. Kutingor de deneri alaka. Enyo nere Uganda ame Uganda gore ne yo. Uganda jan foi de gore ne yo. Ma yara dunyo shoes right enyo. Yetikane te ibn bang te right. You right ken ne te wala ko ye ne ideal ka Uganda te makon milar ke M70. Ye ken dia. So gore ba beteke team mabi lobby ke Uganda. Bala no lobby ngeke no di bane shoes ready na nyoba. Ko di bete na pek ba bane long ba bane de. Mwana de ne wana ke wada ne te anto. Ai bete we am shoes ka kontin. Ye ne ko na nyo pek RSF me ku ko le de. De fek RSF me gore bobi na shoes ready na nyo bete ke lenya ye jalaf ni konti to nuari ti konti ti kel ka jalaf. Ngaya fel kiana de kelele di gore bi shoes radiant especially a general boy and pick RSF me de ke lunga radiant mo tuone me dung nuari mo so terre na dung nuari ko na kana yaka nuari enje ne kule tikane de bi kairar loko ya nuari so i gwabin ko ba nuari le reka so jin general boy and pick RSF me e mo de lunga leni mo so ene da la di gor bi na ko ka and pick RSF mo